Konkro catch them. Was now mentor. Daniel Yadene Bano. Na metio na me twen. One ni nua na me twen. Yede Daniel betu jata mrem no na me twen. Mia minim se e wo so owura jata amene no ba na me twen no. Eti anope ya twen hia hanom a nya me twen. Enti yanko yera ya jenkwa yada ase ene okuada yada ase ma yama mpanyine ene ye ne da ene ye ne krada. And so we thank you for his life. We thank you for what you have used him for all these years. We thank you for the parliamentarians. We thank you for the doctors, the lawyers. We thank you for the judges in this country. We thank you for their lives. We thank you, oh God, for our teachers. All these years and all these months. And telephones, internet, so we thank you for their lives. We thank you for the parents. One more top bundle, no more bundle is yabre. Yabra Ghana ho, Radiba, we thank you. So what dum? I will free and what me sustain warnum in all the midst of all these challenges. We thank you, Lord. We bless you, oh God. We give a glory. We thank you for the students. We thank you. We thank you. We thank you. We bless you. Ye name say, what show you my passion? What do you ever query? Papa. And what Jesus Christ name. Amen and amen and amen and amen and amen and amen and amen. I was from you, Swanson. Hey, my mic no yet. No. Okay, all right. So what Facebook I'm more kwaba and I watch you from a Joada brother and Auntie Abuatuma ha yaneno eguso. Auntie Abuatuma, good morning. Na on ya dear. Bibi I fine. Bibi I fine. Okay. Yankasa. Osofo nyamisha magic ya danyamiase ma obi abrabo omo asofo a esora himachi ebe bless ye united ya danyamiase ma yenyina me I want me pese me quench fire now sofo de bae no because the scripture we're coming to talk about today bibi efa hono until I think God is in. Erade ewo hoda dan san yen ba. E na de ono ape no e na oye. Enti no to even recap no de na me pese me kan fiti Joada ene enra ebesi nde. Joada de enra ene se yentimi tutu mika embembe ye resolution. E wo bra yentina ase embo kompo enkohwe de yaye. Said ya no say ye papa say nye papa ne dimrika ne sanko set resolution for that we keep making the same mistake piling up and nyoma one na nti no de na make an say yen fa eni papa nhwe oyawa yakom obi losing the seat genuinely we losing the seat obi genuinely wo ye papa na so boni na eba you ka say ka fa eni papa hwe na hwe say empo boni ni mu no nyame wo ho se utsina se o hwe ni yi a boni mu no nyame wo ho it's a miracles ne de a bits of miracles every single day erade ye anwase but agwonwasem ni bi wo ho a ye ni pa ni no ye de hu say anko yi amame but e bia na erade prepare wo for a good time. Into the account ni say ye koye chi ni akohwe de ye no last year the last decade and na make say we sa busumi and free it's not beginning just a new year but it's beginning a new decade a whole 10 years etiano some of the 10 years no ebe si wadi so no aka say 10 years no e ma be breti mi si yetimi worry ewo yetimi ye adwuma yetimi ko school wie betimi akọ emi say from JSS to tertiary to job nema be breti mi si enti no se wan konkompa nkọhwe wachi anhwe say 10 years na etwe mu no edien pa na me ye was your life meaningful
ni awurade frɛ wo sɛ bra bɛyɛ no na wo yɛ ya na sɛ yankɔhwe yɛ chi na yankorɛte yɛ ho a saa 10 years ɛda yɛ nimi ɛbɛsa ayɛ saa akɔ saa ayɛ saa wo de bia no gye sɛ wotua ka ansa na yɛato ama wo nti no sɛ betafra kyɛ wonhyɛ da nsua bia ɛna wo ba the same thing na wabɛyɛ sɛ aso em sɛ kokroboti ni bia na mempe politics a kokroboti ni bia yɛ wise nti no yehu de si yɛ nti no sɛ friend sɛ wobetuatua sɛ bedu ba bedu tua kra emfa utua emfa utua kra emfa me sure sɛ bebre tua yɛ so amfa nti ye wa na ye kasa ye nkasa ma obi akeke ye kasa ma obi a wafa Kristo sɛ ne kra ne na gyenkwa nti either sɛ obefa Kristo sɛ okra ne wa gyenkwa na de ye ka no afa wo ho. And now say, forget about it. Because unai mienu entimi si baku si ha, na baku si ha. Say, uye fita, uye tuntuma, uye tuntum. I feel so, and now you can about foundation. So ube building, na ube consider a foundation. Considering the foundation, you consider foundation a ye di worry. A worry na usi ubusa wo worry no. Fapimbe ena wuto ye. Dia kwa shemu no. Our no ne kwane tintin na you need a very strong foundation because ebedu baby no from money bebo aso foundation no ebegina na omo aware mu no mu nim se wuti so bi kana aware se ma obi o aware bubia papa bia mu no obi o aware papa bia mu no on condemn ni nu aware nti so bi condemn obi aware pe na kese no na aware no enye papa eye fake e no ditim na so oti aware papa Kristo nyame aware mu a ohun se ena form sa enye better sa esese wo den takedin ene mpaibo ene nyansa ne nimdie ena wo de etimi asustain aware no because edu ba bia se do begina wo cry den se wa hwe ya na be man pa bi sa se nti kukuko the size wo du fi ase nyina akosi sen hallelujah amen. Ena sanso na ye de beko sa politics na wo gina so person odi ye so no won kasa no foundation ben na wo aso wa ye dwuma kra atua obi kada se wa employ obi atua de kada aso wa hwe nkwala ama nkwala me say friends schools ni bi wo ho a wonyima ena wo register nkwala no na wonyim no wo register na wo de say dem ni pen be register akwala ni be di 1 2 no na wo interview na wo awofo no wo hu hihye be hihye sa akwala no kra onti kasa onti asemase no ko interview you have to pass through all the stages, all the changing sense of life asana akwala be pass interview no wakasa ma me no ho be kire ansa akwa class 1 akwa class 2 na sese ade JSS exams ne de aye bibia wo kra nkwala yin da na parents nda na so safa we dum nyina bi na afena we SHS afena university ni nyina if you don't have all this experience you don't have anything to do with governance because unti ase nipa na obedi yeso no unti ase kra e say won afena last meeting say obi kasa also say a friends of free SHS the ba class 2 so ba class 2 ubedi yen yeso yen ya say yaso ya dwebo ubedi yeso class 2 wo be di 35 years na so de me ko hye wani a na class 2 no asem na say wo asem so the foundation say you educate ye ho Kristo mu na yankasa yetimi hwe se dwuma na me kofa to me ho so no aso number 1 nyame afrɛ me ana nyame frɛ me no ma prepare ana em say and then make kind scripture also for don't come me anya hwe because ene kra me pesa kan yeah dey na ma be kan ama ada wo ko school me no ne ko e na me so say na eja na me be kan I feel a part of me from last year. Oh, that be a kind of idea. That be a Juma, and never feel into the I didn't miss him in kind was been cast a kind. And yet, yes, I'm a kind. I handed me my own kind. Then we are coming kind. Okay. Your friend say, I want us to read today from a very simple scripture. But Ephesians chapter 4. Me perceive me based on verse 26. Or see, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. And ma we are no and talk with buffo. Na sa usa kosra 25 now. Or see, wherefore putting away lying, speak every man truth
with his neighbor, for we are members of one another. Nti na just say eno baye na ye say akohwedi intro twa de ntia me fast scripture yi e kire say eno na me ka bibi say yen take stock of our lives, yen twen ma afenso ansada ye take stock of our lives. Every day no wo kwa koda so timi tena se na wo hwe se anamo a na mitutu ye no eye esisen de ehi na manye ni yie a esese me panya me chow de na anye bi yie kra se me pa oni akroda me ye no e chow se bia me timi fa telephone na me friend say me pa chow argument na ye no me pa chow fa chebe me say anko yie, you know, esese ye yes ani manima we nyina na yakoma mu de bia me ka kire nkofo say me na hia me pa me na hia me papa na me conscience enso hia me pese me carry conscience over me pese answer am no be ya de a me wie no na me conscience clear na me wo peace of mind da me deda enti na ebi mu bisa me say taking stock of our lives no omonti ase kire ne say Kristo eti wo mu sesi anti unim papa na wonim bone unim papa unim bone se wo se wonim papa na wonim bone a sua scripture. And next scripture catch and say we can be angry but sin not. Before we be angry and sin not no. Or say jani ye hu endi no kre. Yen kan no kre enkyere ye hu. And no one chain. Into the so ho na so ye kohwini. Na so won ka so nim say o fiti. Why akukọ gbe ututu from. Wo de bia wo skata. Enso no when they be very innocent. Ebusuani mu confusion nyina ye wo. School ho confusion nyina ye wo. Ejumemu ho confusion nyina eyewoa omanum confusion nyina eyewoa wo oba na wawari sa be ma na bibia so wani a wani bre ade no edam oba bi so nti wa hye ni kwa ama yeguo bi adwuma because of politics. Anyama no de ka say ye ka e bia na wabetena ka nema bebre na so nyame na yesom no oye nokwafo na se wo ya de na se wakatua ma ya mpesa me ka kire wo say akatua e wo ho e twen. Three things I would like us to consider this morning. Bible no say be angry. Number 1, ma obunfu na kire say ebufu wo ho anyama bi wo sa de a enye wo huna e wo se wo kra na honhom e prese ade de na yi ade ntwaye sane abufuo na nyame ka no also nyame wo mu nti no hu na de ne nayi a esese otimi hu sa ade enayi ade no kwa hu na se ntwaye a wentimi anka na kese wanka sa wonye papa wa so wonye papa ade ne ntwaye wo se etwaye ade na twere ne kan se die wona wo fra ade ye bone no wo fra ne se papa ade nso ye papa no wo fra ne se ye bone be angry inti papa no ma ye ho kwese be ye ma ye bunfu pa ni me bi ho no se ubufu se ye bufu holy anger the Bible no wan kan holy anger also se bufu asese ubufu ade bi ho no ma so bufu also for that ya pa so ka che say na we Kristo na obufu no wonte twere na se se mi hu be ni mu nkosoro sa o just ade na wo de ya me na enye asese me bufu enye se me de se me mu because Bible say me bufu wo ya ade na nya asese me ma sunsum na wo mi mu no ye friend the truth no atete asese prepre ne ho nto no wotimi nya din sunsum bitimi mu a ye friend no kware sunsum na tiye mu no amen obaya no kware sunsum bitiye mu eti se wo di sika wo twa ya tra wo hunu ayene that anger esese ye bufu that godly anger esese mi bufu uni mi di asem na undi mi ndi dia echese mi bufu godly anger godly anger to bre bia on sa ne ma wo sie pone ba ye ho sie timu ye wo di asem ya di wo yire we say na de bia we di kwam and I am make leader and as bibia na obofu he masa mani bumfu sai wo ko fa hawa bafie na meka wo si Kristo ni ba ansasa Kristo ni ba no kura na tinimu ntino esese ni bufu emusuo no wo ko fa be krom ha no esese ni bufu ko fa musuo ko fa musuo aba ade ye nya no kura wo si chinchina ye no kura esese mi bufuo hallelujah ese mi bufu aware na wo ware de troka no wo ware de basasa no esese mi bufu
Esese wufu wafa oba atena wufie enra nkrofo kakra fra me wafa oba atena wufie dem ye fat se oba yi eti wufie na wo de 20 cities bi asase for kra de ye de ni swa am say na say na high expensive kakra ye de swa o kwa na age wo sika kitikiti bi mi time kitwa bi enu nti no esese wo de bibia anya bi aso ma me no esa wo de so oba no nsem ya nsem eti akoma nsem wo de obi a anya ne de nsem ye didi wa anya wo de Bible say esese oba ne bufu so kito obi adwuma na wo hwe ne yi wo say nyoma wo say company no esese di bufu the first so ye Kristo kan sem we enra akora bia me hwe ne school na me che ne trans na me se masa me nyame maame ba no papa ba no umfiri be krom amudie de kra de me bua wo na wo no me tua wo school fees a wonnim nyansa se afia so na me konoma ko horo papa impo ka ho na wo no ya no abeto am wasere dad me baji sika no what presika bi ama me and I was so angry and I rebuke the one ye nkura me I rebuke them and I'm say ye mo bra me sa ya mo bra na sa ese me bufu na me ka no kura na kire wo eno ba ko me na tena ase na me se hwe me tua school fees 1 me tua 2 me tua 3 me tua 4 how many years na me tua won so no na wo ya na we je school na no matena wa na term na twam etwam a no asaba no abemma me unreasonable reasons na bufu ya na me keka wie na o se me yes sorry fe na nisuo efre na ni ase yes so de nisuo papa enye nisuo papa enye nisuo ensamba biom enye nisuo enye papa de bi me ka tro safo ni de yenka o masem o na de ya no kra se na no na credit Japan ya ka obi a wahwe na amana kodru bank wa wari amana kodru bank na we wie na wa wari just the no wari ni kra nim nyansa se wo be ka kire ni se na wo ni papa bi wo link papa no ye ma wo ma yenko ni enko chia no Kede konko kan yes why ade ama obi e na wo kan na me nka na menya dai Bible say ye ma ye bufu no asofo bi asofo bi a o nyame adom me started radio mobile radio da na me no bi mo ye meeting na say me ma ha metena ha for all these years anka wona o ma eti wa nye ne ye na ka say me jeja wasa na when nam ho sa afia so wonnim kura say ma me nkotia papa yi say me ma achia na me ma was aha na ndo ha say on na ho do apuafu na na ho da bi o ya nya sa I will be angry. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Adano nkrofo du am ho to wo mo ma ba kwa meda ase. Yesu die no ka. Ti ye de nyansa na de sum nyame. Sabe ye mfa jimisem Bible no awrade to be o ka se ye mfa jimisem ensum nyame. Na je se hu nyame ye. Esese hu nyansa. But the same scripture, just one line of scripture. Or say but sin not. Sin not. But sin not. That's right. Ajubreo. Ubufu menye bone enye bone because ebufu ni bi wa hwa wan sha wo be fatwa say no dia pa ni petrim say pe but Bible no kan say yebufu no o say yebufu a ye hwe ye enti gina hwa enti beden na mebuafu a menye bone ba kon ne say mehunu se de wo ye me no mani nje ho nanso hypocritically me say oh everything is okay adie no so nye okay me ye bone etu kwa na efe me dwene anti ya paade o ye me de odifo ba me ye bone because then ka o me kan no kore no kire wo me kan no kore no kire wa me ni watem madam fo bi o se kan no kore no ba menye ye obi so for kai se Absalom bufu ye yes Absalom bufu ye ene cha ebufu na nde cha ya se bi papa se papa ne me kasa se papa frɛ me nua ba ya ye repini ene ne kasa se me papa kasa enso ode hu inti ansa na obubefu mo aye bone no eno na so for kan na chese won nature ebufuo no e wo mu ache wa accumulate no wa kwinti be kire kwan a wo be fa so a ultimi accumulate sa number 1 you have to be confrontational. Confront the situation. The part bebre wa on per confrontation. But one at said there sabi a friend said nantwie feces no eni na wo no but oyaw no e wo ho the feces no you be na better feces na say nantwie ya anen wo de won kana ya nantwie ya anen you see what me who said the pay ye bone pa what said the pay ya ka wasem ya and so wo de asuro ene ehu ene we na say
Oh, yeah, bonny. What is old Tiwakuma? That's all cry. What te won kwaso che se wo kai asem na o ye ma hye da bi on so wan ka kura na wo nipa no na o ye ma hye wo ti ne din pe na o ye ma hye no obre wase kan no kura no na nye bone Bible ne pese ye o se ye bunfu ba ye nye bone nti se mo confrontation akra po na se argument ba ye better se wa voicing out na a friend say before no yeah. One of the things Bible no so say let's not the sun go down ema wo wi enkoto wa bufuo no so ububuefuo na ubuefu na no ewie no a o se menya bone no nia ema wontibi nya bone ne say confrontational wonde ne beka se woni obi tifio ni obi nam especially awarefo eni ebusua like emma eni ekunu. We have to have a culture a daily culture, either say a bompire nopa and now a bompire anadjo. Said ye be ya your friend says before nobody din crana we go back to that culture now and my bompire together a jumemu crampona you be together it's no answer na a dear intimate we before so no not just say what can ama wato so pray together, forgive each other. Kai say Bible no say my ma ade anchi ebufu so Bible no can say ebufu no ono ase ebufu ama yenkofa toa ento my pai obi ba so emfatuo emfasekan ofu say e bia vote ni wanko yie ye emfatuo ye emfasekan wo de obuefu awi a ye hu nkrofo omubufu ye omoto omobo a nkunimdie ba ye nti no Bible no say obuefu awi no manya bone wanya bone no emfa webufu no nkoda ema ade enchi eno ne stock taking na ye kan ye no emfa webufu no nkoda ema ade enchi before a wo be kwa ema ade enchi means that ema dakro metoso ema namienu enan na wotwe bosome ade amaye wi wa adi 1 year na wo san ye postmortem on can't tell me that so one can't on to be free na come and nti na aya confrontational a minimum petness dey in the asem a minimum per say either you go through a third person and tell the person and now say ofu say a minimum so bo nature no sa na tie obetimi agya mu a ondwen ho nipa eye sonko obetimi agya mu pam na ondwen ho obi so wo a onka ho asem a ondwen ho abrabo na e bon upe life is short emra me di 17 years me kai pa sesi a me fia me di so me kai pa obekai nti no ube dan wani sesi se wo ye die yi odi yi se me ho nti nti no sesi me no kasa me hwe odi be yi hon de wo ye di asa Jim FM. You see, life is short, and it's a woman obedi homes. First, we didn't know, and so obedi no worry wo. O no wo. What na me sikao. O no ma sikao. Me papa say me uso me kra na, uso me kra na papa mbo me ka kire. Me ka kire. Because when na wo bosumi bia wo ma me sika die yes wa me das wa ya de but wo yem fom so a. Adana Samuel say empire de me ba ma na no kra nso me ka kire. That is it. Mekachro. My yemfa ebufuo enka ye bonding chalice ye nipa e bia wo kan obe call over said your person kan no ade ne said ye o yafa no no anya ne yasa nti no obe kan kire no obi ane se ne obe approach no obi ane na approach na wo yemfom so na ye ka kire wa jitum wase ase wase my bone dia ende eno ne tai debi say my bone dia Kristo mu chese okura hu no we na chese mu konkron ti mu chese wonni ahobrase a ye di accept nyamesem wo sori ampa ye kese na wo bo fa ampa ye kese no to nchen na yenka asem na wo ho no na afi emfa asumdwe emfa we anyi chop money woni wo yede na tidam sesei ma wo kwan ma wo yede nka enkure school fees when tua obeye tua wonnim nyansam point me ka thank you mama bedase sene ya wo ye bedase dan me hwe me yirem kan say na na wonye sika wo dia pentifia me ma wo kapre enso wa pentifia wo ka na ma ni sunsuma pagya won so dia ade oba ne beye bia wontimi hunu nyansan da enyo fe
Tibi guru nyansa da. Which is me hwe wa mente wase o. Wo na me ka ho asem no. Mente wase o. Wo yiri be ye de obeye bi ehwenkoda school fees. Wo to aduane ba, wo penti fie, wo ka wo tofu egum hwe nanim keke na ka se oba ya afia me dance o de wo ye mama no. Nya na me nya bie. Wo so wa ye ho dwesa na nenam. Anope ye bokoko. Ye bokoko say it is appointed unto man once to die and after death judgment. Atembo bi wo ho ma. Na tembo ni Andrew ho kra no. Wo boni ani udwuma e be di wachi. Baby o say e be di wanim. Scripture ni baby o say udwuma no e di wanim na de wo ko. E di wanim ne wo ye na ye papa e di wanim. Eye boni a edi wanim enti wo de wo hyeda kono mo sa na wadum abon kankan kan na wo ho abon no aba no de huboto wo ense se wo yire ka efisa wa ware no me che se yampon ne yampon wo ba wo twitwire wo se no abeda mpaso wo bi anka se manwensa wo didi enam hihye wanum fish ene prekunam ene abrechiri oh, esanse so was anum say go so ho huru wanum kakra kurase ni ye ko huru wanum kakra ansan wa beda mpa so jare wo 19 kakra empay bed yi so no eye white bed wo huru wona ho kakra adware abowe efri agya kwapa epenso abepem ne wo se ye mba wo tem so efiamu antifiamu ye de menante the whole year for a man bi so ho a adware ye friend adware enyi afu ayenyi tese ye bow stem to sister ye okunu ka wo ho afu wo kunu ka enye ye de aka ye de enokura de ye ka no wotiri se wo yi wigi ya se ne wotiri wotno wo yi wigi ya se de mo de hunu ya week wo yi wigi ya de ye hunu ase maame wata enti o ma obunfu ne mema enye bone na ma ade anti abufo de ma obunfu pa si je wo ya ade da nya me bubefu na so me ma ade nkonkote enti wo sa me ka no kure na kire si me bufo de me fa nje Mr. Parliamentarian we am to abama wo am important wo nya kwan no meka na nyame kokromoti anka wo nya MP enti wo se ma me nka sai also for that me call area meeting me de meka me da hoda me say ye bo meeting na me say na de me ko bi me call na me ma me say first one and na me bisa question am say ma me we answer question na me say who answer me question ochena be to aswate chief executive of Ruwa Kitu mami oye designer or fashion designer and uhunu se wo Kenya mesemsa na wo chief executive of Ruwa Kitu or say contracting jobs or ye osisi adan sisi projects ahodo ha etubenso wo Kenya mesemo hanoma wa ma ne manyina awie university o etinima aye ka no nyeze yetewa ne yekekebika wa yenya juma for many years. So practically we share this word of truth and experiential knowledge by the grace of God with you. Good morning from your Uswansa CJ ejata wa ha bronya so ye entimi amani trim abrantie we ba entimi amani trim anka 7 papa sofo ne wo ho na me frenu mpama no afinsia pa na we se mamenka na bronya so wintimi mfa